Evo, danas smo imali priliku da organizujemo i održimo treću redovnu izvještajnu skupštinu općinske organizacije Stranke demokratske akcije. Mi smo najveća općinska organizacija sa 127 delegata, pozvali smo sve članove izvršnog odbora, vijećnike, naše direktore, izabrane zvaničnike, naše zastupnike, ono što je izabrano iz općinske organizacije Travnik. Imali smo izvještaje, a imali smo i planove rada i financijske izvještaje, kao i financijske planove za 2022. godinu. Sve je jednoglasno usvojeno. Oni su prošli svu proceduru od mjesnih odbora do našeg izvršnog odbora koji je to sve verifikovao i poslao na skupštinu. Poenta današnje skupštine je što se ona poslije korone održava kao redovna. Drugo, što se u datom trenutku kada je kriza u cijeloj Bosni i Hercegovini politička, dobiva jedna sigurnost i garancija, veliki odziv delegata, pazite, ovdje je prisutnost preko 90% delegata na skupštini i prisutnost svih izabranih zvaničnika na skupštini govori da je ostala ideja SDA i da će se SDA grčevito i snažno boriti za svoju ideju i platformu i za svoju državu Bosnu i Hercegovinu i svoj narod. I to je poenta cijele ove skupštine, da kažemo da nas čeka jedan važan proces izborni politički i da je SDA spremna za izbore i da ima svoju naročito općinska organizacija Travnik snažnu infrastrukturu, jedinstvenu infrastrukturu i da mi želimo nastaviti kontinuitet pobjeda kao Stranka demokratske akcije u općini Travnik i ovom kantonu.